Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Banwan ra ya ke jingkhu jingsuba hakishnong kitau hakaleng kanong ba Shillong, ke Shillong Municipal Board, haki kindiat sengi belalan, kelas dang ban pentrikam ya ke wei ke skim, ke belong ru ke jing persang ya ke belatem, kum ke Operation Zero Litter. Ya kini ke operasi lamat pang naduk ke khasan tering ubnai rempang mentau senam arja kat kendai da ke Deputy Commissioner hakani ngapor ikong Mat Siudor war Nongbri. Bala persang ban petrikam ya kini tang hak wei ni ke benta jong ke Sor Shillong ke batnam ba ke khayi ke pateng bat kayat kayeng jong ki pajba kata hapok polis bazar Shillong. Hakani ke Operation Zero Litter la ya trelang di kipulet jong ketnat Home Guards and Civil Defence jong ke jela kibala penyor ikor kombret nyot pathar jong ki pajba. Lagi day kiba nakani ke jela ne nabar jela rukumjo kentop yakinong jo kai pertai ban khamsha shushu halar ke Operation Zero Litter ke Batisi TV kelayor banyakren bat Chief Executive Officer jang ke Shillong Municipal Board ubak BS Solia ubala pensha shushu balada kani ke Operation Zero Litter kalong ke bejab ha polis bazar on sapetrai kamru sasaki wai ki jaka batnem ke kayi pateng hakani ganong ba Shillong kom hakathan laban lai mkhra bat kiwe Gijik tu jengi golong ba ni ang tong ni pelom ka we ka pilot project nakam ta ka bakan khut suba ka jaka ka Shillong ka thau ting yong ni sedang swa nak bakam babun do ban ka bakam long commercial do ka jaka hasor ban kata ka di ka khandai la mo Operation Zero Litter ka mon ba kadum don su kunu ka jing berat pathar jing berat jabo jing berat hakar kom ka bom dei ya unyut unyer ya jabo kasaban hak ndailat and bat kita kerja sa pelun ke tinggi yang bik ndailat mu ya tu kerja tu kenang ba kan khu tinggi lem ke pilot project ban yang la ka long successful kan long successful hi to some extent kalau along ya kata hadu 90% ka long successful ni ko am sepen poi besiwi jaka jung ka sor kan jasi ko mahalaban ko mahalam khra tinggi jaka ko long commercial in pendekam operation kan di ketika operation tinggi ya untuk katayo ke bandingkong tinggi supelong awareness kini ki home guard volunteers ki don ki hakashisngi ki don komba spongut ki rutit ki kini ki volunteers pada kajuk opor ni ki don ki supervisors jumi ki don sausan ngut lagi jong ki jaka ki yang kilan lupa ka plan di pelong awareness kemudian tangkai jingberat pathar ke jabo ke jaban kemudian tang jingberat pathar ka rukum ke bomdei bar kumjuru gi belit bar gi belit toilet ki besuyeng chatu biseng sini stai marngitip pris bazar ni hapok ndailat ki don ki jaka ki ba ki pat jaka lit bar ki lon jaka belit sabar ki don tigi di benda hangta di wilayah pelong awareness la ya mai la ya pen ki brio ba kadai kata bahadu ba hadirin ketua hajilang sukses pada yang kata ke Bangala ban gauge of course kadang ke ke group dengan asna ru ha WhatsApp dengan monitor ke Operation Zero Litter banudu markat ni ke Operation Zero Litter ni pelong arsip hisngi men step untuk prakandai biji hadu lai ban tu lai hadu si kandai steng sipo biji kelong arsip tikini baru khan tikidon kidur bikisi pa supervisors bikidon hak duty di ita kidur kila long ba banong no kini ki proof ni kajing sisa ba kadon ka kajing ke change bat kadon kajing kala bada itu kada pher ti kidon ki perlok janga ki ba sa ki be don dukan bat ki be don hang tu hapo knaila da pus bazar moto kita wan sanga kita ong ba ki da kim snowshoe kumba ki don hang ta ko jaka ba kalong chwa ki dei isya kajing kala kan tinga hakat haya kata kapang pada teng kela nomor ba ni pet mangi supervisors de pet home guard bangya kentu nya mai ki brio nya ong ni kata baki bakim de ban le ni ka kela kada kela sisa kamut abang ngim don kamsu ban le gitu don kamsu supervisor don kamsu unong home guard don kamsu di IPR ban sapriang ya khubor adu on la apoy ta kaput bakim don kamsu gitu baki dale hi ki brio naru men siam la jong hang tang la badong kalong success munta kalong success ba ngi monitor bang ya pet kin ti ta kada kalong success kata ngala ban ong hi kata ba kalong successful ma buon ki ba ya bayang ni buon ki ba ya I feedback yang ngaru
ki pentau ya kata ki ang bakalong it's a very good idea kalong successful di hakadir tak tayo ko beningkong pada ni saslang ya ka fine ngila ya stang sya na ka fine di fine itu kumta ki babrat jabu apathar imri ban ki khambret ki jaka ki bade ban bu ki kimla bu kerpang kim su kumtu kim lum kim lang bahai ka ya ka nyut ka nyer ka jeng waste bagi generate nak tun apa ka la ni ka dukan la ni ti kinong di surok wat ki turu kidon ki proof ru ba hadin bala adep ka operation la adep ka yu ni ka program ki lumhi ki sar kidon ki proof ngi sendor ki hawkers mo ki kiru kilas tu ki pin ko iti jaka bagi song bat hadu ba unong di tu nong di jengbam nong di eru ya kinu ki bawan ha u bat hi jengbam u ong hi ki ba mang tu berat nong tu wali berat stai ulong la sang yet ong e kata ki brio ti hadir tu nya ka fine bat adu mentahi ka fine bangi la collect la bendai nak jingrat jabo patharan la bendai nak jinglet sebar jinglet bar ki brio hadu mentah kala ngia la yo collect hadu kumba khatsau hajar tam di nakalian sungai di kita tinggal simpat ini kebu jat bayang ya kendu ni ban kentu ko ba ongtan bahkan long success hadu bahkan apoi to put bam dan kamshu ya ke campaign dan kamshu ya ke program dan kamshu bagi ya ban kentu ban ken pam ban seneng ban fine dan kamshu kibriu klalehi kelas tu hi but kata kan dia sukses but tat hadu kata ngri tu ni haban pen kam hidu dia ni haban le hidi kam mengile mentak kita adon katu kan ni teli ki spots mengila kam extra ni hambu ya kitu ki liter bin singam liter bin semut kajabo ka ba generate na ka jingya jingyang surok mendai kajabo ka ba fisai na yeng ban break kerpang tu ti ketu kabun ka awareness na kalian tu ka team mengidan apa Sydney ke community awareness team kita betri stomba ba kajabo ke ba generate ni yeng ti hubor ke long subha up itu kali municipal division collect stamp da up kerpang pin up bi gitu ya tu kajabo what you bread hak itu ki liter ben semak itu di liter di uni first street liter ni tang ni kejingnya alti ubri apa surok ubam chips ubrat hang tu di itu fruity lalut ubrat hang tu di lalut ubrat hang tu mdei wong baki dasai kerpang ganyut kanyer kejabo bami na yeng baki da syong hakali kilit berat hang tu mdei katu mdei long ngilung ya le awareness keturu ti kituru caca atau komban kin stu ki pat nam susnong kidon kisnong ki ngatip kidon kisnong kum kita mdei ya kata ngasi lap hi bang si tu hi bakadan ko ke example bat kata example kalong ka adu mentah meneru pindah let wat jingtip nak kata kisnong ru pinlap bakalong kumta bat kata kisnong ri ko indo ru kadi kinti ki bakim ki baret susnong tiga kali ke bahaya ke bakit ke bakalek ya kia waste kayang bisa tu sah main road station Jan Christian Academy kayang bisa tu ndai kumpal di kapur kumpal la yaso kahon kumpal yaso dekat nglak lesing ibu di jingtem itu ki speaker kinawa indo nak dok nak tina try rian tik discipline kira bi borti blue badi borti green ki kieu bi itu rian klik berat bi hang tai haba ko eng dok dik example kale ya kata tebelingi na banda ong ba ki be kisnong kin long no tang abang ban ki ayu ha gildan ki jaka cha bingile hi ngele yalap hi yarap hi ba lembai ni ki kali ret beki ya beki procure hi nasionong gile hi kata kal along no khajing kumnu ki penya snong kan ndek weng do pada ulong discipline hadu kata ula ni tong weng do ura samthia ka long riat situ try samthia kikiu tik kajayao kita ingin senang setai jadi ki example sisa ke jeng suba ke jeng long terai ku jeng long suba jeng khasi jeng ni khasi ti lada para mengi bahasa sai kila tinggi kunu ngin sia ngimla ban dan dau do kumoi ban ong bangi bahasa dau we sawe bangi dong ngimla ban le kum kata kakam na thai fila ban yang munjur ban nga ini ban long disiplin kan ini ban long jeng don jeng ket kia mindset tu kata ni mindset jeng kibrio ke belas tai sasiang duriau ne ki siwi kiri tang para mengi hang ni asar hawang do tik without any complaint anything the discipline with we me pi ubri sin la awareness la pensutu khamnya ri bu un le persiap pada kata mereka dan pada itu kiba hap reng ka kila ada aware la pensutu
kilek man kum kilek khanang ki gitu ting layo ban fine ki bon ki kam dingi municipal ile minta ki ba ilala hi ban ni pan kam bet ya ka Environmental Protection Act kadang ka Solid Waste Management Rules 2016 hang tu mana ka por Singapore ti sebab mentah ka mentamo ki bon ki kamtam kum ke NGT ru pe dengong hang organi ti ngamong bakam don ka kom ke change ka mindset kala don kala suthin mar kamtam ka liang ki kena school ki berang red ki school ki kena aim tu mar ngisi pelong kan ko ka World Environment Day santari ujun manau senem te tu wei senem kan ko ka kalong ka competition ni school ni pelong te Assam Kristi Kendra po te dan kiti barang tu ki asim mentah school ba kalong ka bai tenam bat ka ba pen ai jengkermen ini bagi kena school per bagi sementara kita tip apa bagi sementara bagi kita tip ki ya kau kata kau waste management kedai kita tip kuno pen segregate kuno memberi tamban segregate ya biodegradable bahkan non biodegradable kini ki biomedical kini ki hazardous waste punya dan hayeng ban ai nuksa kalong kum da se kum bot light kasi kum kini ki razor naka shaving naka shave bashir ki razor gitu bateri tape ki bateri touchlight ki bateri dengan phone dengan mobile phone kitu rum dia ban berat lang tai dan dua la ka jong kitu ti mi sisi lan do ti kitu ka bandong la ka jong ham bu kerpang gitu maringi hang tai hapo landfill ngi bu kerpang gitu la ka jong bakim dia ban contaminate bekas soil kum kita kin ri ti kena kum nas slong not school high secondary school tu kila presentation ni kita it was very encouraging kan tinggal kau bekerja kerman kadon lamba ngi to ngi nai ho ya ka ba mentai ki ni generation mentai ki beri mentai mengi ya ho nya awareness nya keren nya aim tu di busnat bakalong ba kelak suthiet hegi ni ki have berit mat kitu gi future itu ki ban he ki ban san bat ki lele kala rung lupa bakal adon lupa ti ketuk kitu gi future jeng ngaka bu ngaka kadang kerman haki makin lahir asan kan kelak kan dah kumbai kan ka situation ya ka bamta tingi hapan sia kumtu hapan sia abi duding hapan sia abi leki rules abi dah kata le dah kata bu dah ka ki hardship baka ka department of face ka hardship sebagai face mengi kalong kani mengi le mengi nei kalong ba kala day kata ka waste management kadi ka subject ni keren re ni kum ka Selong Municipal Board kalong very constrained kini ka fund jungi ka revenue jungi mar ngi kamai hi ka revenue lo jong pi kata ka we kadi ka we pada ka story but kata ka kalong ba kamdap ngin siu tulop ni ngin implement ngin thiet kitiar ngin le ki ngam menta kata ka ki Henry ngila ladang ngiyo tang malumala ni revenue kam da klantan kam da iu ngiyo jingira masorka naka por ka ponri ngila ban pelong ban pensuthu syai kini ki nong tre jungi ba kidan nong ibe supervisor yang ba ngala don nang ni municipal ngala tre kom balai pu wais nem ndi kini di kasin ke benkong bang rasa sutra sisa iong kita ru kaden bangan dan ha meeting ba ide ong kita di kasin ke benkong bangalong ngada sutra ka ik bangale ni pensuthu ki talong tra pihiyo di mo pi ki ba ki atiar ki badon sa tayo feel ban implement ban khot ban suba ban suthu ki brio tresitom teng ko ban ong no ni municipal wat ka mo wan ong wat ka pi tulop ru teng ka slam ni kham o dia kata ki pet ki sngap ki pet be ka duty but ki le total to the 100% to the best of their ability but nga ai be ki jingero asaki kadon hawa ke jinge keren waslong ba mentang ngilang mut ni pen telun sakmat ya kata program bat di director te mentang idong imdon sini idang kam election duty sabar jela ti in lawan phai ti kan ya kata ilong sincere mar naka liang ka director umri ba petang ya Selong Municipal Board ka pe ki ki beide ki municipal board jong ka badon jela ti ngia ho ngia ya chata ngia ka ong no ka nginang kan poi satahi nginang kamyo susu ki kilat kum man argument man pendap kita kijingkan kam kum ka municipal board office
kum kiwi ki nakaliang ka maybe kum ka cantonment buat style ru ti nya persyang ni le hi ti ya kan ni ka kam jong ka jingkho jing subale kadon gawai ka supervisory committee ka basilong nakapor tataru bolong chairman bapenya ya ka committee ru de chief secretary hi ni kiwi ki tanat ibaper jong ka tikam jong sarkar municipal Shillong Cantonment Board ka nakaliang ka urban affairs ka PWD ka PHE isi Shonglang ha kata nakapor kulo man ya keren sepang kini ki issues jong ka cleanliness kan ti ngi ngasnap long ba kadon ka progress kan ini ki naduk ba ya tu although ngamla man ong bakan long kadon bi kata ka change overnight nei suki kadon hi suki ka suthi hi suki tinggal tadi ngalong optimis kata ngalong optimistic ba ngamdu je kerman kan tingir kumpara biya dan lang ni tengah ong ton ni hidup nimri ben hidup jangan ka bengila ben individually means mga bat kayeng mga bagi para mga bat ilok ki khun kita di mengangidon bengila ben ong yaki basong kali po taksi kwa ya ban berat no ti ni jingba makan sudah ba man berat no sabar Ray buon ki taksi belum mentah kila don di jong i pelang tu ba ngebret lon tu yang turu gibri kelawan ke jing sutu Self regulation. ho ki tu taksi no nya rong ikong boleh berat mo sabar ka kadon ni pelah sabar bing ni mo ti ha bana jing ro ki tu gibri ki badon li ki they play their own role, they play their own part ki don la ka jong li jong ki clear don batip ya ki kita di unsung heroes kan bagi tip ngam tip tu banyak taksi mentas te sabar uang kumnu betha kumnu kita ki basang taksi noi ule ko ka kambat kata ka bebas do uang wat liberat mo sabar saliam ni Malaysia benlek ni kan jabo senong di plan tu sebenarnya beng tu ti encourage pada ya pro bangin ya don ketilang kan mga mo ping ya don lang ni niru gi wat lilek mo tu lai inu surok ru pini ko open ni ko UZL kabomot ru ba mdai tang mangi ki ba si mentahan tu citizens ru mentang ya nang tu ni inu la si kam i penhap ni i penhap inu ka jabo bi bam i kanu su penhap ya sudah ba ikong wale ya film tu katai ka dasben ron tai suha se liber entai bakan duk khoi subah ka senong kita kan kalau kan la ya nang ta kum tu tengok nya job total